Maya pa oras kabalen. Kayan tabi mabilog ang pwersaling GNN TV 44, pabiyela rin mga panahon at lokal istoryang dapat yung abalo, na pamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balita may kalap ngayon Lunes, June 2, 2025. Yapo po ibiniginto at iti in News Force, Pampanga. Libo-libong Poraqueño ang may kisanmetong king Unity Walk at Prayer Rally gewa bilang support na kang elected Mayor Jing Capil. Ay ning report ng Patricia Mamang. Vox Populi Vox Day o Voice of the People is the voice of God. Kabilang iti, kareng pakasulat, kareng streamers at placard, adaralada reng residente ning Porac, ame kisan metong king Unity Walk at Prayer Rally, agewa bilang suporta kang re-elected Mayor Jaime Jing Capil. Meni muna king Unity Walk kay ti, inganak ng Capil, ay Vice Mayor-elect Jen Capil. May gumpisang Unity Walk king bayong munisipyo ning Porac at mayari king Matwa o lumang munisipyo ning Balen. Iti ing magsilbing kimot o takbang daren tala suporta ng Capil kay bat ning pepalwala desisyon ning COMELEC 2nd Division na disqualified o eya miluklok bilang alkalde ning Balen ning Porac i-re-elected Mayor Jing Capil. Agpang kang Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque ning COMELEC Region 3 tuturing lang stray votes reng ikwang 39,939 votes ng Capil. Dagdag ning komisyon, Mike Tapang amenikwa king kaduang kamata sa boto inyang eleksyon ing may pwesto kanung alkalde ning Balen. Many bata ning disqualification case king koneksyon na kanung Capil king Pogo Operation king Balen. Samantala, mipasa ning motion for reconsideration ni Capil dikil king kayang kaso. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katanamang silipan ng kabilyan da rin kabalentabo king Sitio Camachile, king Balen ning Florida Blanca. King report ng Patricia Mamangon. May kumpisa na yung kawran para karengaliwa, hassle ing dulot ning marala sa pamanuran. Pero para kareng pilang residente kaya king Sitio Camachile, Barangay Nabuklod, Florida Blanca, mas paborla ustong marakaling danum mapapalwal ning uran. Ing danumuran kasi agagamit da para king pamaglinis kusina, king bale at king CR. Kaya king Sitio Camachile, king Barangay Nabuklod, Florida Blanca, metong kano, kareng peka problema dareng residente keti, ing danum. Anya naman usong kauran, sa saluran dana, ing mismong danum uran, nung nukarin, yan naman yung gagamitan dang paglinis, kareng karelang kasangkapat, apo gagamitan kareng banyo. Agpangkang Normita Santos, pasakitan, ing pamangwang danum, king karelang sitio. Kailangan da pa kasi kanong maglakad a makabang distansya, mang manikwamong danum. Pabor ke po pag may salod ke pong kay ganun. Kasi po, kesa akin pong magkay ke po kita pong ganun mi po kitang kay po kita. O manyalod na kami mo po bang ating ke pong gamitan. Lalo na po nang malakas ya po yung uran. Inya naman, maragula kapasnawan para kareng katutubo king lugal, ing proyekto dareng Rotary Club of Saisongtan at Rotary Club of Dolores. Inya nga bak ning Sabado, May 31, pesi na yan ang groundbreaking para king Deep Well Project, makapamye malinis sa danum, king elementarya keti at king mabiluga komunidad. Kaya pong talaga kami po sasaklo. Kaya tapong nga mananda pong balon. Lalakaran niya po. Mamuntok ka pong puntakan pintimba o kaya kung yan pong galon. Kaya po sana po, antita po. Libriya po. Libriya po ito. Wala po malawot po yung galon. Ngeni po, may sayala po rin taong baryo rin. Miragdagya po yung galon ni Ken. Ken po kaya kami baryo. Ing proyekto, may nikwayang pondo a global grant amamalagang migit 5 million pesos. Bali, deep well, hand washing, CR, po pang mamiya kaming, iyan ni hygiene kit, mamiya kami naman laptops, computers, kareng teachers. Po pang ding anak, atin niya pang kasunod ining hygiene kit ay ni. Ikitanda kanureng Rotarian sing maragula pa mangailanganing danum king lugalay. Water system para marami na kasing mga unsafe water, di ba?
na hindi na naiinom ng ating mga kabataan, especially sa schools, no? Kailangan pang magbaon ng mga water yung mga bata. So ang ginagawa natin para sa safe drinking ng mga bata, naglalagay tayo nitong mga water system. And at the same time, meron pa tayong hand washing facilities para sa hygiene and sanitation ng mga bata. Reng Korean National sa opisyalis ning Rotary Club of Saisongtan, maswelo as sumaup king programa para kareng kabalen ang mga ilangan. So, since the Dolores Club is our sister club, so we are trying to find some project to help the Dolores Club, and then finally we found some project we can help the people for clean waters. Makasadyala pa kanong mantabe reti kareng tutuki pang proyekto. And it is our duty to share these advantages with those who have received less. This is the spirit of humanism. Rotary exists to build a world where we live together in harmony. And putting this into practice is our mission. As a part of this mission, the Clean Water Project is one of the services that Rotary undertakes. I promise that we will always strive to continue project like this one in the future. Akakityang makumpleto at balaos ng apakinabangnan iti kay batning ana mabula na pamagpagawa, Keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Reng Eskwela king Ciudad Angeles sinumpisa na lang i-fumigate bilang pamagsadya king umpisa ng klase. Ayon report ng Patricia Mamangon. King Ciudad ning Angeles, inutos ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ing pamag-fumigate kareng pampublikong elementarya bilang parti ning Brigada Eskwela at pamagsadya king pamamuklat ning klase. Gewa na mo naman ning city government ing 4S kontra dengue o ing search and destroy, self-protection measures, seek consultation and say yes to fogging king oras ning outbreak. Agpangkang Mayor Lazatin, kailangan kanong siguraduan na ligtas na reng magaral at maging reng mestra king dengue bayo pa man mamuklating klase. Bala-balaos naman ing fumigation karengaliwa pang pampublikong eskwela king Ciudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita kay pamagbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan.
Patagumpay ang pesinayaning Operation Tuli, apani mo naning DAP Foundation, nung nuka rin, tukluking 5 dala na kayanakan ing may kinabangketi, ay ni-report ng Patricia Mamangon. Alos 5 dala na kaya nakanalalaking tinanggap libreng serbisyong medikal. King kalabing 4 banuan ng Operation Tuli. Agena pa ninyang Sabado, May 31, King St. Augustine Academy of Pampanga, King Balen ng Florida Blanca. Ing programa, penimuna ng Vice Mayor-elect Dr. Alan Policarpio o mas kilala king lagyong Doc Poli ay ang mitatagketi king pamakisaupan king DAP Foundation. Kawani king libreng tuli, miyang pangla namang panulo at ointment kareng anak at tinago niya kanuyti. Bayo magumpisa ing pamaglob kareng klase. Kung tamang pakit ka rin kabalenta mo na etapa man talaga officially milukluk pero talagang pakit tamo na itamo isulong tayo. Itang pangkalusugan rin programa tamo at itamo sasabihan kupin Healthy Florida Blanca at metong niya ini all ages, then ang talangan pansin, then ang talangan lingap. Kaya pinsasabihan ko sana ing alagang Doc Poli, malaunch siya. Yan po ba kanita, ginaganap po rin programa tamo, rin senior citizens, rin panuluda po, ing libreng check-up, ing rural health unit, palakasan tala po. Kasan metong king aktibidad ing Phi Sigma Gamma Fraternity ning University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery. Reng pengaring mentabe kareng anak, maraguling pasalamat king programa ng Doc Poli. Malaking bagay po kasi napakamahal po magbayad sa private hospital. Salamat po sa operation na to at makakalibre po yung mga bata, karamihan ng mga bata sa tuli. Kapag nasaan ing banwahan na proyekto ing isulong, ing kabulasan at kalinisan para kareng kaya nakang lalaki king mabilog a Florida Blanca. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen, susunod. Kaya katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. In southwest monsoon, amanibatan king West Philippine Sea, yang mamapekto king Maragula Party ng northern at central Luzon. Inya naman mauran at malula mapanahon ng araranasan. King Metro Manila at Southern Luzon, kayabe ng Visayas at Mindanao, katamtaman naman ng panahon nating kayabe pulo-pulong pamanuran at thunderstorms. Ala namang low pressure area o bagyo, kilob at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo o reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayon venue lang yan ng Lunis, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.